Kita
Fai no whaka maloa ngai whahina. He kone o whaka te tau tolu o whukau kaua. Ta koe monia Jehova o tainata. Hallelujah. Mo mamama ke Jehova ngai whanua katope. Tau ke Jehova ke whiawhia. Huki hono ao pe mo kai kaila. E ke mau ilo mua. Ko Jehova pe koe o tua. Ko ia pena ni ngau hiki taua. Pe a koki taua o ko ona. Mo huono ngai matapa ma whawheta. Huono ngai loto a mohono hiva. Io mo sani pe ia. Mo whakamalo ke huafa o Jehova. He oku taingata. A ele alo o wha. Tari loto whiawhia ki mo tolu. Ki he whare o Jehova he a whakoroa koe. Aho kotoa pe tau wofo hake he tau mo ui. Tau mohe o mate hangi a kau tāmono te whito. Taini pe ku te ngau e ke te ofo. Koe Kristiane ko nea pe kua kau ne te ia whawhetai e. Mau e afo o. Ke u ngau e ai he mamani koe. Famili ko ta whawhetai a ngāia. Ta lawa taini ko toa pe mo meniti ko toa pe koe whawhetai ka Jehova. He o tolonga taingatai ne arofa. Ta kou tantari no to whiawhia ki mo tolu ke whengi anga e ano koe. Famili. Mo ile fu akau koe o ku mo ui. O ku ne whenga ke ne asike mama. Ka pau te mo ile mo oni koe ni te mo sio ke fu akau. Ka ke tupa fu akau ho whare. Ko whepe wheitu o ku hau me ia e mama. Alu kotoa kia e lau. Ka tua fuakau ho tua whare ko whepe ta whaaki hau me ia e mama. Alu kotoa kia e fuakau. Pehe pe mo ui e Kristiane a koe. Ko whepe me aku iai. Ai lau mali e o tua. Vivili. Vivili e Kristiane ke ne alu ki ai. He koe wheitu uia ko hau me ia e mama. Wheitu uia ko whai ai ho whakamāwhana i. Wheitu uia ko whai ai hono ngāhi e me akai koe loto me tau o. Ke whai ai e tau tukula. Ko tana tano to whiawhia ki mautou ke whare koe ni. Ko tau hau ke tau hu mo whawhetai. Ki hono mua whamau ni. He o tolong au tana tane arofa. Ko whepe wheitu ke lava mai ni ai. Tau taha pehe i kosi tukalaisi. Moi lono uhinga, o ku taha pe mama tau haka kotoa ki ai. Koe ke te iai ha mama ke he. Taha pe mama. E ki kosi tukalaisi. Aho koe ni koe aho whawhetai. Aho koe ni koe aho whakamalo ia. Aho koe ni koe aho nā tau te teo mai ne ai. E mahina e ua kua osi. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Whawhetai ke e i dainai. Tau kamata ke tau hume whawhetai. Pag moila hume whawhetai, taimi aku tau. Draw near to God and He will draw near to you. And that's the time to fulfill and refresh and renew His anointing in our life. Come with a thankful heart. Ko wharea mau peke tinu e si pētai ni ko o koki i ai ai. Mahu inga mau peke ke loto lele. Ko loto lele, to'o ne a kotoa. Hau koe ma loto whiawhia, to'o ne a kotoa. Hu mai ko parimare te kau security, whiawhia hu mai. Ko pau ke hau ko kumamahia te kau security, te ke toi tafoki koru. This is the day that the Lord has made. Make it worth. Ko pole i koe Kristiane ako ni, make it worth this little minute ki ke hauai o whakawhia ngai pēr moho o tua ke hiki a ke na olonga. Sabe whawhetai ako ni ko tolu whangai sa me pe te whakawhetai ki a Jehova i huonga kotoa pe. E tō pe ne whakawhetai hoku mutu. Viki hoku lau maari e Jehova e whanongo ki ai ai kakai na ngā vai vai.
pea fia. Sa me whawhetai ai ahoe. Tau wiki pea Sihova. Famili, ka iai he taha o ke wiki ai. Wiki a Sihova. Hallelujah. Ko ia pete ne toi ome mo ui o whakatolonga ki tau tolu. Ke whakatahataha ka hoko mai. No one knows. Ke ilo hataha ia. Ai apongi e tau whanonga anga. Nā ke whakatahataha ko hoko ke tau toi sio ke ngai whofonga. Tau sio e count every minute, every time to praise His name. He koe o tua langi tau i kiai. Whawhetai aki ho tau mutu. Koe sā me me talangai. Everything give Him praise. For He is holy and He is mighty. Te talamai pe sā me. Ke whanongo kia te ia a kakaya ngā vai. Hallelujah. Come with a heart of thanksgiving. Joyful heart. Fia mau pesa ka taha mata fia o kune ngahi koe ke fia. E kai koe ia. Ka ke hua ka taha ku mamahi o kuha o ku ke tangi. Ka whetai hallelujah ku tau i heni koe ha. Koe hiki a Sihova ke mauruma pa mo langi ia. Ka whetai ke o tua langi. Tamai mau whawhetai ka te koe mau whamalo ke hua whalangi a whenga. Koe o tua langi koe tui koe ngai tui pa mo eke ngai eki. Ko koe alifa pe ko koe kamataanga koe ngataanga. Eki mau hau ki hene a koe ni. Mau ilo ko koe tō taha pēa e mama. Koe ke te iai he taha ia mau kumi kai ka soga kai kau tau. Koe ia koe tui langi. Koe ia koe tui ta tau ane afi a honi pa peheo ta ingata. Mau whawhe iho lau male mao ni oni. Tuku ke hae lea. Ai whare tapu soga a koe. Nau hiki matau eki ke matau. Mau whakamu i halau mari e ke pāma baba hea. Ka tamu ai ai awhena eki. Ke te iai tamu ai o ke ome ke mau mowi. Ka ke mau halau mari e lagi e awhena. Koe mau batu ia a koe eki. Ka hahuma whawhetai a koe. Mau kore halau mari e ke hae lea. Whakawhonu. Mau ngai ai anga mea ko tape. Ke pāram kakala. Ke ngau he awhena. Kai longa ngia pa mau lang. Mau whawhoko tape a whakateo ma ko hua whamao e ai. Wa whasistu ko alo ka ko mau whamo ui. Ko whakawhe ki mau tau family a koe ni. Let us stand, praise, rejoice and give Him the glory. Ko koni kau tā mea na omi hina whawhetai. Te mua hina ke tau huai. Ke lang ia hano hua whamao ni. Hallelujah. Hallelujah. Yeah.
mau whakahiki ke mao. He kokoi toko taha me eki. Ai toko taha mau huki ai. Ai toko taha mau whakalangilangi i. He koe huafa mao runga e afu. Koe huafa langilangi i ai afu. O pikai ke iai hau ka tau, pia kia haka akunga. He ko sioma koe na kau tau. Koe tui au niu whakalelelewa. He kuke mawhai pa ke pule pa ke haitela. Pang mau hiki koe ke mao. He koe o tua palomesa. Hallelujah. Mau hiki koe ke maalunga eki. He tala mai ka pau te mau hiki koe ke maalunga. Te ke tō toho ke mama ka te maalunga. Pau mau whawhetai ai mau whakamalo. He koe sioma koe ngai kau tau. Koe o tua lahi koe. O ku tau ke mau whakalangangi ai asa. Eki mau whakamalo ka te koe. Mau whawhetai atu. Tuku ke ho mai ko lau mai. O awhia ho ngakai. Mau whakalangangi i koe tai. O akitai. Eki mau whawhetai, mau whamalo atu. Ko lau maria ma oni oni uke awhia pa mau mata. Tuku eki ke pani e ngau e mau whai a koe. Tuku eki ke whakalea o kau tamayo eki te nau lea ki o wholofola. Pa tuku eki ke mau haloto whakaata ke mau tali. Hoko ia eki ko hangai mea ke mau wako. Ko tuhulo e hala whanonga. O mau whanonga. Mau whawhetai atu ke te koe a whakaloa koe. E koe tui koe ngai tui pa mo eki koe ngai eki. Tuku ke au ai me ia pe mo langi. He koe o tua. O tolonga tai ngata. Ma whawhetai ma whamalo. Ma whasisu ko alo ka ko ma whama ui. Amen. Tuku tau whakia pas. Whakia me ia pe mo langi. Ke ana toko taha pea. Ia no hua whama o niano. Hallelujah. Ko onge ai whanga maria koe ni, ke whaiwhikau siu tapai wā, e hoko te ngā. Pāwe tāki e ki. Amen. Aharota tai fia pong koe. Hallelujah. Le pong sāpate pe koe te pe ke o ki whare otua. Koro a whakafia wa. He ko tau lawe i kotoa ko tau aluga si suu le hanga wā. Pa fo ou e tau mōu. Whakakai la. Te ke whai ai whatongia ko whatongia kia ke pong koe. Koe lotu ki he fie mau. Ai tōtaha o kui whaeni. O kai te ko whaeni te ko māmani. E tau ngā au i kai te ngau tō. Whawhetai lahi. O mai ka te au i e historia koni ai tangata kon ko te ita. I e toi tapu i kai te sola ki ai a kai tiane ia. Ka o mai e te rita ki a te au i e pong koni e ngai mo oni ko o e ni. Ta ko whampeke i pāhia. Peke urotu ke ngai fie mao. Ai tō taha ko toa pehe pong koni. Ko lawe i piau e na tula e kautonga. Ko na tula e kautonga, ka kai fie mao. Wai ngai fie mao ni hi o ku uhinga. Pai ngai fie mao ni hi hau he tae uhinga. A ko mea o lawe i he ofa e otua. O kune o mai ka ki tau tolu whai tae ue uhinga. Ke uhinga e me whai e me a kotoa te. Whakawhetai koe o whai o tua e. Ngai o tua o mai ka te o tau tolu e tau. E tae malawa ke tau malawa. Mea koe ki he ilo a tangata o ngai peno ngata a ngai ona. Ka koe o whai o tua. Ka i ta ilo e taua o ne o mai aina o te i tahan loa te kepe he ki mō miniti koe. O taha ia koloa wha ofo ofa. Kei kulane e ngai loto. Ngai lote kai sango tape heni he pongpongi o iano o ne fie ma uia ana.
Whakatetai. He ku ta ilo tai ki ku totonu, mo tata totonu te ha. Ta ave ki ai. O hai, tamasi ko sisu kalaisi. Whakatetai. He ku hanga sisu o ngai ko tawa tohang ko nian te lawe kai taki pongpong ini. Ko whare noi ha, ko whare o fia. Tala he fia ha, whakatawa tai nai o tua. Ki tata o toa pe. Ta ku tawa pe kasiane ni fia. Tawa tai na he fitu ko ni. Whaka fitu ni ya, ko tua. Ai ku ngama nai ka. Hangi ni ku ni hanga whaka fia kau whai fia kau. Tak, he tu ni mari tawa tai na. Pako tahaya ai fitu ko yang hanga tala ka kau tau kasiane. Aka kai o ku whafotu ngā te o tua. O nea te haneu tonga ka hala kasiane hapa anga mata i te itaia. Paka hala hame hanga awe mata i te whakatala ka koe moni ko ni. Ari kia o te ke ari ko hoa te ko kau ngā wholonga. Ari kia tangata totonu ko hai. Sisu kai si. Mawhetai. Nā ku hawau ke ki family. Tale kui me ke ki hawau mo funge e si. Hawa whakalele. Lai ne poto. More ke mamau. Hala tata ki a koloe. Whakawhetai wangai o tua. Whakapare a ki aue. Koloa oi moui ko ha. Ko hoku lau mai. Tai, hangai o tua whakamama e. E ku hau ke o tua, hau e whasi i. Ko kura ke whasi, whasi e whakaukau, whasi e roto. Tai pane hana tua whamoia siu, ko mua te au haku mahu inga he moui. Hau moia ba toi whala he moui. Ta toi lahi te ngau te whai. Whamoia he konga ko ni he o tua, ta ko ilo, koku au ngai ke kura ngai o tua. Ka te hau koia. Wha ata he o tua lahi na. Ako te lahi te ngau te whai te pureanga e o tua. Pasitane, o whato lahi holoto. O te ke te loto si. Mau hatongia ke ngau te pureanga e o tua. O te ke loto si. Ko oto ke loto si o te tala ke whai te kau. Tala ke tamasi. Ko tala ke whai te kau te ke toi noho ko pau pare mai. Ta ke tala ke tamasi. Tai, ko ta whainga maari e a family e pong koe ni. Hange, o kou whaatare mui mai he e ki. Me whaafano ma te ka tempo ui ni ki whaahiwa ka tō hiwa. Ki iso i hiwa, ha ho fie mau, tala ki a hai. O ke tala ka siu pe ko sibilani pe ko rinwhau. Tala ki tamasi ko sisu kalai si. Te ko ia tene waka te koe mo o ni. O iai family he pong koe ni. Te ula he fulolo ai tānoa. Ka te ula ki foi moni. He tamasi ko his. Kai ke pura ka sane historia te ita. Paka pau kai ke lawe. Mea hale ki aki. Sa mea te ita. Lau. Ka haku tānau ka mea ke. Lau ke koe te ilto koe moni ni he tamasi ko te ita. Ka koe mea ko tānau aki ai. He moni. Mo iai whaka moni. Tamasi ko sisukai si. E hanga he o tua. Pulu aki hono fungai fungani le lei o. Tau, sike na tula e tamsiko tenta. Sike he whakaukau ke ni hanga tamatei. A su tō ko kario. Tō ako ni māono ai te unga. Ka ko whakaukau ke ki foi maka fōsi. Hai uhinga ni au te ana hanga tonu. O tamatei futo ako ni. Koe whakaukau ko ia, koe mawhai o hai. Kau ka mawhai ia tangata. Ka koe mawhai le mo ili mo malo hia o tua. O ku tō mai e uhinga koe ni whakatata pēki ho fie ma o whanui. O whaamu ka te koe kaisiane. Ave ho fie ma au ki he o tua. Ko tamta e malawa. Malawa he tamsi ko sisu kalaisi. Ka koe mo oni e te whakatala ka te koe. He koe mea ia nai. Ngahi ai te e ho tua te ita. Ko tamasi mo ui tala mo fua te ita. E kusio ke nga tula te ita, tamasi tala mo fua. Ko ulare ke tala mo fua. Ko pia te pēsi sui te ita au. O whai e mea ko whinangalo ki ai. Ko e poingia o ko nofo maringa i tāna ko pongo ni whanui. Kai hau fie mau tala mo fua ka sisu. Tala mo fua ka whai whekau. He koia ai mea te nanga whakapare koe.
Paano que vê ko famo, que fu to lo a que famo que vê o feito mai para to lai ko to kasiane. Sa me wa fitu da ko vespa, ko mea e taha ku kore ki a Jehova, ai a te kumi ki ai, ko que o novo mal e fare o Jehova. Ko fare ko le mal Jehova, ko mal lotu mal bem pom saba ko to pe. Ko famo fe mal moia Jehova, tão fua. Kani whakapare ko. Papeiwa tonga ki laro. Ihe aho ko toa peo e ku moui ke mamata ki he leo Jehova. Mo whehui hono whare tapu. Whare tae e. Senga tapu waki o mai otua. Ka tangi tau whare reia e tinangalo e otua. Tapu ki te kwa he e ki. O le whakaukau koe, he ko whakaukau ki heni. Ka ke whakaukau ka fu manioke po ka fu tau ki alo toi uta, o kai koe winga ki tau pepa ke riaki ai. Koe winga o toi fu tau fu manioke, whakaukau ki ke tauhi he te ke maua e whoho ale rei. Whakawhita. Kai ke moe mui ki he eiki. Koe mui ki he eiki, mo ui tala mo fua. Kani hanga whakafua o mo ui. Hok, whonu mau peho whreo ko, pai ke taumua warea ho mo ui. Ko taumua warea te ko whakatangata whehala, ka koe taimpe ko ke oade ka sisu, kai ke whehala sa mea ia. Oi ai ka sanua, whakatolahi ko whai ka te koe kongkong koe ni. Mea whareki atu o lau e sa mea te vita. E te lawe ka atoa te hei tāwaki e te ikia te vita. E ko tāka ka lau fua te vita. Whai ka pikina te. Ki mo tona kongkong koe ni hei ki. Pa whai na lotu, koe uhi. Koe ngai whiema o kotoa peo e kongkong koe. E ta lotu. E ki rei mau whawhetai la. Koe ui koe mau au sia mai ia, sapa te whaka osi o e whai mahina o e tau koe ni. Mau whakau kai o tua koe mātu ngā nahi e ha. Koe ofa pia e o tua. O wikai ki ke to tongi whakatatau ki mau tolu ke mau whawhihona ke mesio e a Fiona. A ke whai tono whawhanga ki mau tolu. Aho ofa. Mau hanga ki sisu o kore whakamule more ka te koe e mau whe tonu lo wake e mau moui. Mau ilo ko koe ho mau whiunga e a Fiona. Mau ho hori ka te koe ka ki tupe mua sisu ke mau fufua ho hori ki hora o maari e. E koia e tafe mia i mau ngahi liko toa pe mau moui. Whakitai ka mau whamaro lahi ka te koe o tua he whainga maari e ia e moui. Ke ahio i ki mau tolu he malu e lato whare koe ni. I kai ke lawe i au ngahi lato ko toa koe ni. Koe mea kumahino ka te au siso. O mau hau ke ni. Moe mau ngahi whie mau ke o e moui. Koe ke mau whie mau whika ulam taha sisu. Ke mau whiri koe. Ke mau hinga ka kato ka te koe. He ko koe whalu tenia le riko ta peo. Oi ai sisu ki mau tolu katoa e pongpongi malu e a whare koe ni. Whai tau pe kina whakawhoi tui ki mau tolu mau. Lawa mai ki henke mau whioi anga whia me whitu ke hu mau. Lere mai ke mi ai. Ka tupe mua sisu ke hoku ki mau tolu. Ke mau taha te ho i ho lau maari. Koi ai sisu he toinga e mau whioi e aho koe ni. Tu ke mau kei whakawhoki pe ka te koe. Ai lelei ta me langi e he wafa peo ao i a sisu kalaisi ka kou mau whakamui. Amen. Lelea Jehova. Homa loto papatai peo tua. Hika ke uwhiwhia e pia te koe ni. Amen. Rolo tonga peo uwhiwhia ki whahi mo peko hokato. To o mamari ang pahawari ki Olonga. Amen. Kone ke asabe runo mai ki moana. Mo tangai me apa. Kone ke kauta me a. Ai hoi hiwa pe te wa ema mo sisu e fukai mai. Ui me hangi Olonga kone ke asa un mai ki moana to o tau tangai me apa. Tangai me apa. Fatonga yang ko ngai me apa ko ni e alu ko to pe ia ki tau fatata. Amen. Awa ke tau ngawe e ho ko ta fua ka ti tau tol. Kone me ka sa ke un mai ki moan ke ka mo fua se ma tu ye mo un mai fai ha fua ki pai ngawe e ki. Kone me mo me ha ko lunga e fa ko un ta ta mata ta fa ko. Fa to ngawe ngawe ko Paulo ko Corinto ko fua ki fai fia. Amen.
ka ko o mea opa ko ia ko koe mo o tua te tau paki koe amen ta fa malo ta fa ta ia ke ki ko le ka ta me ta le ko hiwa ko ia o no ai fa fa fo ki Pamalo atu ha ko tauhi pamalo atu ho opa da mai ma pamalo te ko nga hindi ma ko be nga ufai e fuaki a ho ni atu mo be la wa por fola ko fuaki pai fia ko e tu ai ta fuaki ke nai loto ko ya ni tu ta pikina nga tolu nga hindi ma ko be na ufai fuaki a ho ni ho ko ya au ma ko ma we da mai ko ma lo tu ya ta pikina ta ko be ma i sai le a ko ni tu ma be ho to fia e wafa pe tamai no ala mo na mare manoni e wafa si su kais como famo oi amen malo vito o me fikila Father, you love me, manoni. God is good. God is good. All the time. Father, give family. Father, give wafa engi ko si su kalaisi. Ko ngai eu tau hen ni ai. Ko ki tau hen tau doria ka to e whakarea e hatangata. Ko tui ko halawa folofola tau hen ni ko wafa ko tau engi ko si su kalaisi. Ko ia beta ke tau hiki ke malunga pe tau tali lele e ki I hoa tā koe ni. Ke ona toko taha pe a langi, mo koloria, mo whawhetai, mea katoa pe. Tau tolu, whe mau ke tau pūri. Kai whe mau ia ke tau haa tā tolu ka pūre sisu. Pe ko tui ko tali whika ura ki au mahu inga taha. Ko whi tai rei I hono ua, tai rei ai kau whai pasteri, tokon pasteri, pe foki kau no family, pe foki kau whai kau, tai rei ki motoru he huafa o eiki, ko si sukalaisi. Tawangi ke eiki, ke ne tāpai kina ki motoru, he ngau e whai ki he eiki. Kai ke tau whai ki ha tangata, ka koe ngau e whai ki he eiki, ke langang ia toko tāpe a eiki. Aku fakta ke family, ves por be ku tapa ma be ka tia. Ko so vai wa ves valu, he ko ofa be mo I me ai. Ko tu ko me ma ho inga ia ka tau tolu esias. Ko tau mo I be I ke si mo me si ai ki ko si su kai si.
I he tui. O kui kai mea taunga I hea toi mea, mea kai mea te tau tōru ia ka koe ofa ai o tua. I kai hanga aue, te ria ngā pore pore ai ha tangata. Pea pehea e tantari ka ki mōtoro, ai ngai kai ngā lotu kotoa pe, New Wine Church, mō ka tātou meha ki ki o runga, ke tau tantari nei ki mōtoro, he wafa e, ko sisu kalaisi. Pawheta. Maro, koe siasi hono ua, koe reo I kuna, mo katani o mea ni ki o runga. Ai ngani no reo I kuna, kaila, la kai he mate matonga. Koe I kuna, ko whai e karaisi he kolosi. Koe I kuna ko me mo kaila moto la kai he kaila koe ka kai koe aka puru mate matonga. Ka tau whafta e ki whami. Ko tui tama koe ki te mai e ki ke toi ai ngai sasi koe ki mui malo koe ke Mogadagi ke tatari rei wafa e ki ai sound of worship. Amen. Mogadagi o. The sound of worship. The sound of worship. Hallelujah. Mogadagi worship ke o Lalu buat tuan kita perlu diri hubungi buat lalu buat sound worship pun. Tapi kita lagi tak ada ai sesi be prosperity. Pada lagi malu boleh kerja apa malu. Paftai lagi, ojo ye tatari le ya mau ya kalaisi, mau katakan yo meha ki olunga. Pengen ngari ya mau ya kalaisi, ojo mau ya kalaisi puna be me ya to mai ki. Kau ke kangkalu puna mabe. Yang mawinga ya ke ai ke mahino ko mo uia kalais. Tau whawhetai ka tare motor he wafa eiki. Ke langa ia be ai eiki. Pame neu ko tari ki tau tolu ko. Tari mawinga taha ko eiki ko sisu kalais. Mo pasasi mai ke. Lolahi. Yes. Wafa sisu kalais. Kai ke toia ha wafa ia. Ako tui pau te kia ta ke talitan tau ke iki ke ta pagina koe. Ta pagina koe he bukai ki tau hau e tau tau o sia whioi pehe o tua ia ai toko taha ko toa me. Ako whapta tau ke iki ta pagina ki moto he wafa tau e ko si sukalaisi ko ia pe mara. Praise the Lord. Takata ta tono moni pe ka tanta ka ko me ko kata we la ka ke le aki ko access ka hobi mu pala ko sio. Aya fiona te ga ke mano fa no mano ma tsata ka tu la pala. Ko ya ki he pata ko ni ma o fi ka wi be ko e tanta le ki mo to ko fa ki he tanta ko ka si lan ko ga fa ta a ko ni pe a ko tau o tau ma fa na a ko ni. Kalau kau lepas kita tu faham pas, kalau lepas pas, kita pas pas, kita bodoh pas.
Tau te whapas ko hui ko tini worship i whakawhawha e nau li e tau bloka. Ko e uraki e mea, ka pau te mo whatonga au ki whetongi e tau kau whai whatongia i he aho koe ni. Ko hinga pe, ko whenga i ke tau te tataki mai e tau kau ngāwe ki hele reitaha. Haleluya. O kai koe tai melahe pe hatu ke alo whai hau whatongia ko tānai paanga pa ke toki alo ko malanga kai tāi e kakai. Kai te, soko whatongia to tone ne whai whatakau e pēni. Ko ne laka peo hiti e ne fui boini o si. Mara ala kau tālangi ko ka mea e koe lele noa ia. Tau whingai ne tau ke tataki mai e tau whakatahataha ke professional. Haleluya. Ko hinga ko tau hao to pe whakahinga nā nunga whenga mea whakatonga. Toki hao e tamai ko whewhatongia. Toki ai e ne fo i me anai mua tāli kakai. O sea tuko ia hoko mai tamai ta. Ko hinga ko mau whoki ai ki he kau tawa eiki. Ke mau hanga o atuka ki mou tolu. Ka osko ia later on. E te whawhoki ai ka mou tolu ho mou kau ngā ue. Pea ko ki mou train ki mou tolu. Ke putai ngā ahu ko whai whatongia. O ko eki atu, ko hao ko pesa nanga iai, ko sasa sitlani o iyo, tape hoka peka sitlani. Ka oe na uska pa hoka atu ka taratu ko mea ko hoko hai masi ko moni ko hoko iai ko masi ki whai te alo loa me ape. Ko hinga ua whafoki mei kau tawa eki, ko hinga ke mau soa ka ki motoro, ai mea to tonu ko ke whai, ka osko ia, pe te whakafoka pēr motoro he kono tueni ki motoro, ke tokoni ki he ngā ue. Haleluya. Hange pēko sasko ia mo i fo he aho koe ni, o pēne poate. Pau whi mau e si lane le rei taha, e hate alu whai mea koe laka po hiti po glam. Laka po ai fo po nue os au glam. Ka o te tau te whai mea lolo, hei koe ngā hei tai me nea lo toa pe. Amen? Iyo. Sai, o lake whakamalo, ka mo whakamalo lahi heni ki he whai kau si lan, pa he ka fiona, mo he sasi mo i fo o ia ka laisi, thanks down, ka ui koe ngā ue mataki mo whai he aha koe ni, tak tali ele di motor bagi tumua ke lang-lang ia be otua i he na decoration of mo fai ka toa i fare ko ni a ko ni a fa fita ko hinga ta pa hoko ko ya ko ke ngai sesko toa pe hoko mai amui ke to alu be ke tele ta. Amen. Ko hoko he ni ko o se fa mala ka pa mo fa toa i mafuri ta pro kalama malanga mo ko hinga ke mahino ko me ka toa pe ta fai o wi mui ia e fora o doa go malanga ta. Amen. Sai tau hen tau la fa tau malanga pa ko ne o su pe tau malanga fa no le ki minute ta hani ma ki pray o ka ko na pa ke pray ki pa ka lo bu api to na o sko ya ko ke ka o ke kai ko ti na e fia sai ki pray ki minute ta hani ma fa pray ko ya o sa ka o no te te ma fa ka ni fo au o ke ska fa ka hi fo pe fa koi mo ako manio ke koi topai koi hulari koi hapua mari mo hafu e ngahina ko toa ko ia ia toa pe ho fulu ko ni fa mo o ka ta fa mo asaka te e fa mo ia ko hinga na wale pe ko ke mala ia o ku te ko pite ta ni ma ta ki pray ko ia o fa mai i moi he o ka fa ka le ko o fe ma pe fa ta pe fa ka o se a ko ni amen ko si misiona asi ka family ko ni ko pe ko nga wa o tua minute tahani ma ko ya tau kai whaka kai ko tau kisnek te ke whai walahi ko ya iufu o however iufu o set up e nau ngahi mea rea o ngā soko ngahi mea ni ko e whi mao e tau ngahi ngā ue ke mō ke whaka professional e tau mea ko e tonga ko nau set up o lunga ko e hao ho tak iufu ave ka atoho ai te mi ke tak iufu ko e na mō i ia kalaisi tak iufu ko nau tolu ko e te whai e whotu ko e tau upulo ngama ospeta menite ta rima ko mau ka to o me ka to o lunga yuf ta i mare ta fo hiba rua ma ta ma to me mui o sio pro kalama ka le ba me ta to to amen ta no le ko to ta MC ke ma o ke active o te ke ha ko ka mo he hen be man ko fe if no not like that amen ko la ko ki mo be man ko if I new one. Hallelujah. Kaya tau ngawe behe. Pema uya ke behe tau ngawe. Kalau tonga ko elera ni wine, fano ka tak yuf mu fano ka yuf. He pema uya ke behe. Lah mau tai ni ya malo. E no sila. Pako ka tak ko ka no sila ko ka friends ko.
Wa ko tanga skalu ne. Fe mai na yuf o wa te mai te seti me area o lunga ka tali ka kai ko ja me be. Ba ma ta wilo ta wilo fa ki mo ba ta fa island. Ko pe at ko e sam so foi si. Ka tali be na do ke to ki ui mai ba na do ki e mai. Ta ko e huka ki body o lunga ka kai fa mo mai na e huka. Ka to ha ke huka ka tali ka kai o si o e foi mi te tali ma mau tai me ta. Kai fe ma e be. Hallelujah. Nga ko sawa ka tau tolu e tau ngā we ke to lift ki olu nga standard e tau ngā we ke professional. Ha mea whai ma ne ngā hita ko tau professional ka tau hao ke ngā we o tua pe ai noa ia. Hange te koe ni. Te la ke alu ka foi birthday. Kalam ka koe mo kouta ka kai me finete mo sio i pe window shopping i pe sio i foi kofko ngingi la tahange ke tu ke birthday. Ka ke hao we whare si hoa pa ke tu me kofu foi kofko ta alu i uta. Kaya me pe ai ko so hore le ta pa le fiova. Amen. Koia lo toa ta vite ta ma ta ki breaki. Ta skoia foi ta fa koia set up e uf ko mo to pe ta me a wa mo ta me. Ka ta me ko lo ki he mo connect mo me ala tu lo ka te fa ko ta mi connect me ala ta mu le ta me. Ta ka pare te mo to connect ta mo perform me a mo a ti ga mo ko. Ra ta me ai ke mo e mo e tau mo e tau ngā e whakafofa. O la kia, waka hoko ki ai, ko mea ofa ko tau be e whakatahataha mo kata whamore ka whakekau, encourage o mo kai halo tu ke tō mai tōla ua noa, tōlu noa whanoa ni manoa te au. O li e whare sioba. Mana tui mau peko muri eni, o baanga mea ko tau be, i kai ko ia. Ko to whakatahataha o te mau e baanga. E whaingi. Pea ko baanga katoa ko ia, e au katoa ia, i e baanga whakatahataha. Ko sea akau ni whakatahataha. Ko whakekau e peri ko ia ku minister baanga. A whako ia. Ko ia i ke hanga whatonga, i ka ke te whahari, whahe o furu ia, ta tuku ho whahe o furu alo mono ko tahu baanga. O wai whainea tau whatonga ia. E ka se nihi ko e tai whakatahataha, pea ki ofu ia, tai whahe o furu, pego no ki laki tei. Ei, o kai pehe e tau mea. Alo ame o vahe o furu ame ke tau tangapa pai kai patani e ke taha to mini whakataha polo. Koe angai tau mea au pehe. Ka ko tai whakataha, hao mo se ni tori, o siri mea whakataha. Tā pangi koe o tueta whako ia. I kai ngatai koe tau whakataha hono hoko, ko merikoane ia. Nāri e. Ko e pahe ia o ikuna. Mana tue whako victory, ko statement of her victory. Ikai ko ia. O ia. Ko ia ko whakataha no ho whangaki maripoane a hua whāma ua nima. Sai, ko kukore tohi mo tōrunga ne sai tahake mo iai i he pō whala i te. Ia ki hengi o wana ke toki i hange koe na kai ki hero ho ulu mai ki he paupulo kalamai tōnaki. Ko ngana tōnaki ka mata hiwa tō noa a praise and worship hau furu ka mata i rako ulaki. Lele tau seminar leadership. Ko hinga ki ha, tokoni ki he kakai, ke nau understand ki mea ko loto. Iyo. Ayo ko ako ulakia, ka o seminite, ko i hoa taha, ako hongo furu e taha ako ulakia, break mite taha nima, coffee time, ko i lai pefe ngā coffee ko i vahe state Victoria. Ko i coffee time, ka mo i ngahi mea keke. Ayo ko i mix, ko ia. Pea ko taha nima ia, pa ko taha nima ke taha nima ko ako hono ua ia. Taha nima ke taha tau noa ko i toi break mo ia. Coffee leke. Ta ko taha tau noa ke taha tau noa ko i ako whaka osi ia. Taha tau noa ke ua set up wa i kai have. Okay? Heavy food. Mai no e meko heavy food? Ko ia. Mo toka langi ki vahe Victoria ka ate Victoria ai mea ko heavy food. Koia. Pa ospe ko ia, pa ko tolu tau noa, ta pepe ko ose mau mea toko ni, ata. Ta foki ka no fo anga, ki i whakamarene mohe ai, o wana ke mohe ma. Ki mohe pe minite ki foi hoa e ua te tuki o lunga, te le rei whanakaloni, foki mai fitu. Fitu ka mata i tau praise and worship, polo kalamai tau tupu. Fitu e fia. Lere me iai, u polo kalamai i ufuka o peheni, mo taki wha mai e u ai temu. O kai ko skit mo eksina da ta mo boring. Ai ta pepe fo skit da ta eksina da te alu mo hiva ta me.
furi tagi fa sai ia foi tu ba ni tau tolu tau tak fa ta ka pare te ha iu te na wa te tola te holoki tau tak tolu e ti peni bene anga ko exio aku o ka pare te au te tola ku i ona tau fu o loa ia po ia ai ko sa te le ba os le po os tona sa te ho fu e ma ko ta ka ma te tau hu mo no fo ta i pa te fai o wa e fra no fo ta os ka ka ta ha ho ta fai e ka ko heavy food ia ta ha ho ta o nga te ke pa ke te toi ha ki tai me aho ke te ke foki mai drive there yo feito ke ha ai o understand it o ta ho be ki mas pas mai hanga mo mata se mo ya ko e fa no no ko foi good news yen e ka no sila o fa le le man o sa we news ka ba na ke se news ka ke ta mai no ko foi news no ta tu ke monia ha news ka no sila ko ta pe ta o fa ko hiri na ko se ni ai ko te follow an ko ai we ke la ko si lai ko ta ta te foki pe ke la follow a ko duani ha ko ka no sila sit sense na pa la ha to no be ki he sit sense va seria ai ko we ke la ki ria o si lai fai no fa va be na mare ko iri o me anga we ka tuma lo ka no sila que te fa foki ki ai ko ta fa na mari foki ka do ki ai ha me ko naki colega e per mosuria o ali o silivia e ko naki ke to tu ko te fa ko fu tu ko de ko si ala ya naki ene ilo he ka ki alu no sila e pe ha nga to ka silivia ko foi no si le rei au pito ka no sila o we ke ura ko sila ha to fa mo apalai o te ta tari na to ri ha me okay ko nga ka ta to ya ko no hoko ai io no te cos sorry ko te ko ne o si o te mo dol ko ta pe ko kles Haleluya. Kon mon minute mau ingain fam ke ave ke tau tokanga. Ko fola e otua. Amen. Aki moi ke frafe e ko tau malanga toko ua. Ko e malanga ulo aki e mai malanga ua. Te tau fu maa kona au pito he ahoni. He fola e otua. Pagawai biki ki introduction no pe. E ipseri ko ya Paula. Na komenia Paula e se asoperea i Tesalonika. Ake mea koe. Ko se asoperea ko se asia na nau amanaki ke fola e otua ka te nau toa whawhina ke heke ta kau e tepe ko hai hao malanga ko siaso perea na asi ke komeni ai apostolo ko siase na nau tari make he nau tolo fola na heke nau to sio nau to ke tangata malanga na nau sio nau tolo o kurea mai otua ke pia Fefe que tau haka pas ni otua. Malanga ko yo no ulo aki ku faamte ke tau me ka tau ke longa tau whaka apa e fola ai otua. Ko ke tau whaka apa e ko hiko e whaifekau tau whaka apa e te eiki ai fola ai otua ka te tau tolo ka ko whafe ia na whaifekau sitlani ke te kamata pe mok tau tolo ko malanga hono wa ko te kita ai polo tau te haka pas ki eiki. Amen. Hallelujah. Paptagegi, God is good. All the time. Paptagegi, fola pai malanga ya ko ni. Ngau vai ulaki ke valo. Ai a kamata i he lewa whakatonga. Peo siko ia hoko mai ane whakapalangi. Mahui ngā wito ke mahino ke tau whanau. E sias, mahui ngā wito e tau whanau. Ke ngau mahino i ai fola ai otua. Ko ia be malo. Fola lau. Magtau tole a koe ni.
Toi ne tohi ai apostolo. Ko Paula na tohi. I ngawe. Uraki o vahe. Yes, Uraki. Iono vahe. Ngawe. Vahe uruaki. Yes, Uraki. Iono vahe. Ai o pēno whakalea. E te o whilusi. Koe fofua tohi nā ku whai. Koe whakahao e mea kotoa pēna ka matawhai. Moako ake siso. O au ke aho. E awea ia ki olunga. I ne tuku a ngai whekau. I lau maria maonioni. Ke apostolo nā ne whiki. Aki nā tolu nā ne whakahao ia ki ai kua mo ui. I he hili e ne mate. E ngai whakamooni i longo fua pe alahi. E nāna mamata ki a te ia. I aho e whanga fulu. Pea lea ia ki he mea o pure anga o i otua. Pea ina whakataha mo ia, na ni whekau ki a te kina tolu, ke ewa te nau alu i Jerusalema, kai tatali ki he tala ofa e tamai, aia nai pehe e ia, o mo whanongo ai ia te au. He nai baptaiso mo oni e sione ake ai vai, ka i he aho siite, te baptaiso ake mo tolu, ake a lau maari e maa oni oi. Pea nau whakataha, na nau wheu kia te ia o pehe. Eiki, te ke angi hoko ngani a pre anga ki Islel, pia pehe ia kia te kina tolu. O kui kai maa mau tolu ke ilo, ke ngai kuonga o ngai aho. Ai au whaiteria toko taha pe ki ai, ai tamai. Ka te mo mao pe ai malohi. O ka hoko mai a lau maria pao toti. Kia te mo tolu. Tako kau whamaoni a ki motono. I Jerusalema, o Sitea kotoa pe, mo Samaria, pe ki he ngata anga o mana. Amen. Kata ke whakatolea ke mea mai, ko i ngā whemau pe ke taimi. Kata ke la me wholofola, ngā ue wahe uraki, me si uraki ke wau me whakapārangi. Mahui ngā pina mege whanau mo i tau whanau. Ko tui ko mahui ngai a ngā uwhai siasi, ke mahino pito ke tau whanau. Pau au kai mahino ai mātua, pau tau whia mau tato ke mahino e whanau, i he kōma whakao sikoi. Well, the text of my message is taken from the book of Acts, chapter 1, to verse 8. It says, in the former book of Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his sufferings, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of storied days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them his command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Amen. Amen. La mari manon, hai mai yang ko Pentecosti. Hai mai la mari o fare gani. Hai mai o fa pito ma tore la mari maoni.
Koe mālohia o tohi I wholofola he aha koe ni. Whia mao ia ki mautoro e kau whaiwhekau, kau taki, ngai tamai whae, o hausia ke mau whanau. Koe taha au whaia, koe mea au whaia, ki he kakai o tui ki he ko si sukalaisi. Pag mau whia mao e lau maria mao ni oni. I hoa koe ke kamatai aha koe ni, mo whawhitai lau maria mao ni oni. O kamatai aha koe ni, patau whao si he aha koe ni. Hare lau maria whakake ake, aho si he aha koe ni. Hare mai koe afi. Hale mai koe herita whakatau mata, koe haa mala, whahi o mauloto. Oua na maka o mauloto, ki e wholofola ai lau maari maoni oni. Ka pehe mau whawhita I lau maari maoni oni. Mau whake atu ai iswhilau lau e aho koe ni. Tuke hoko ngai lea ho mauloto, me whakalau loto ho mauloto. Koe mea ke namu kakala ki loto lai. Kau ke wholofola ai aho koe ni. Hale lau maari o whaiako. He kokoe ai whaiako mooni. A koe ki mau tolu ke mau mo ui aki ai eiki ko sisu kalaisi. Fua mai e fua he mau mo ui. Pea lang ia toko tahabe ai eiki ko sisu kalaisi. Lau mari mo ke oua lang mo gloria mo whawhitai awa ni o taingata pea taingata. Amen. Tapu ke o tua koe tolu tahai o tua koe tamai ala lau mari maoni oni. Koe tolu koe tahabe. I'd like to extend all my respect to the Father, Son, and the Holy Spirit, which are the all-in-one. Tapu ke tokoni Palestini, pepo ke kau whaiwhekau, pe momo ngai family. I'd like to extend my respect also to the Assistant President of our fellowship and the rest of the pastors. Tapu ke ngai tamai, mo ngai whae, o hausia e tau whanau, and also to the fathers and sons and also the rest of our children. Kaya tā mōku ke utala o fua ki he whekau, ko tuku e heiki ke moui he hota koe ni. Please allow me this opportunity to share with you what God has placed in my heart. Pe tapu atu ki kakai ko toa me he ope, tawange heiki ke tāpakina ki mautoro. And also to those who are watching us through Facebook or whatever live streams that we have. Well, the text of my message is taken from the scripture that I have read. Acts chapter 1 verse 8. Pe koe ku kau whakamori a ki mautoro I Jerusalema, mo siutea ko toape, mo Samaria, pe ki ngata ana o mamani. But then we will receive power, and the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and in the ends of the earth. Amen. Amen. God is good. God is good. All the time. That's why we need power. You know, that's why we need church to have power. You're not coming here just for the sake of your appearance. You know, there's people, they spend a lot of time on the mirror, in front of the mirror. Yeah, all these stuff are good. But there are so many people, they come to the house of God for the sake so that the people look at you. You know, some people, predominantly maybe their intention, they come to show off, while they do action song. So as how they singing. Even the worship team. All these stuff, they are good. But above all, we need power. Why do we need to receive that power? You are nothing. If you are here based on these reasons, you probably go back empty. But it's really important so we can listen carefully. With obedience and open heart.
Tui moni. Believe wholeheartedly. Mo ui aki. You need to live with. Koi mo ui koni, koi pawa koni. O kamata bei aki ta whafotu tu. But you know that power, it starts in us individually. Kamata ife, kamata yapi. Where do we start? We start from home. Ko api api ako uraki ki tamain mo fae, ko api. But you know, our home is the place, or we call it the school of our life. Ko esfera uraki, ko api. Well, this is the place of sacrifice, is home. Tola he kakai mo mena toria, toki me holo heli mo puna holo I mua. Well, there's some people, maybe it's not us, maybe somewhere else, they come and jump around here. Kaki fi mau ya la mani maano ni. Hey, the whole Kaki play with the fire. It's better than that. Kaki fi mau kaki how play the fire e otua. You know, it's very dangerous to play with the Ko malo he otua. To know the power of O God, fi mau kaki uraki ma. you need to receive that first. Kaki toki puna holo to fare. And you can jump around. Ko lo tona e otua. To know the presence of God. Don't play games with this. You know, we don't need to play around. This is a very vital, essential point that we need to focus on. You know, there's so many people. You know, they come with the wicked stuff into the house of God. But you know, church, I like to encourage you. It's not good for us to do that. You know, in the past generation, start from Genesis to Revelation, all the high priests, they bring their children into the house to do the work for God, the service for God. You know what happened? You know, the kids come and do wrong stuff in the house of God. Well, unfortunately, God has taught them, you know, the way to bring to the house. They brought a different elements of different fire. But you know, the price that God gave to them was death. You know, two sons, Aaron. You know, in the house of God, God has taught this to them. God is a faithful God. Amen. And that is not a house to play. And this is not the house to play around the high priest. And this is not the house, even the fathers and the sons. And mothers. From Genesis to Revelations. No one has ever lied to the Holy Spirit. Amen. And it's and we need the power. Just like, you know, my text of my message is says, but you shall receive the power of the Holy Spirit, and you will become my witnesses, not only in Jerusalem, but Judea, and also to the utmost place of the world. Amen. Amen. Hallelujah. Do you know the house of God? Power. But it's no power. The house of God is full of people who filled with the Holy Spirit, and they are so-called the Pentecostals. Amen. You know, the house of God is a house of amen.
e ngai fe tu ke ka to ga bari pa hia ko he meni. Yeah, we probably go and say amen or speak louder in other occasions and celebration, but when we come to the house of God, it's different. We need to express, that joy. But what you do here is exactly what you do at home. But there's some people come to the house of God, they sing hallelujah and the holy, holy, but then as soon as they get home, something else comes out from their mouth, which is not very pleasing. It's simply like the young people. You know how they express themselves, they look spiritual, more like. But young people, let me share from my heart. Hallelujah. He is the witness and he is the proof. Of course, you look fabulous and you look nice when you're dressing up so good. But I think what the pastor is talking about, express what look nice outside to be look nice inside as well. Amen. See, the pastor speaks from his experience. But he tried to advise you young people. Don't be like him. But he's good now. God is good. Amen. God is good. All the time. God is good. Yeah. PT needs to have power. Yeah, that's true. So a lot of time that we try to decorate our outer appearances, but the most important part is our heart. Amen. Please, church, it's all the services that we perform for God. It's really good, but most importantly, watch out what the words that you are using. Fathers and mothers, please don't show a wrong example by saying swear words in front of your kids. Try to teach them in godly ways. Amen. Church, the best way for healing is to open up the wounds. Come as you are. Don't try and cover it up or try to hide your sins. Let me say amen. Every fathers and mothers, they need their kids to go to heaven. And then we really need to be certain so that our name is written in the book of life. Maybe there's so many other places your name is written on it. Just like our fellow pastors people. He thinks, Pete is a millionaire and it's hard for him to worship from the heart. He
It's really important for us, church. Ko ku ka venga, ma venga pito, at tau tau ko to pe. Ke whakapito ki tau tau ake, ala mali maho. Let me remind you again, church, it's really important for us to be filled in the Holy Spirit. O sa e skite toko ua toko tau ia sisu, he skite toko lahu, whare fufare, he kau puna puna, o sa e, koe pauri e uroi. But you know, it's really, really good, you know, if you come and it's only probably one or two, they kind of skip from their hearts. But if we, so many of us, but our heart is not here, that's why we need to be filled in the Holy Spirit. Ngai tamai mangai whae, koe tau whanau, Fathers and mothers and kids. ko toi tū a sisu. Jesus is risen. Ko toi tū maoni a sisu. He's already risen from the dead. Tuku a lofo e whai tau ka, whae e tangiro ia. You know, sometimes we waste, you know, crying and thinking about the dead people. Whawhara e aha wani, o ku whakamahino, tau whakawa mai ngai weekend e tauhanga i o whakamanatui, ai pekia a sisu kaisi. So, you know, recently we came from the day that we commemorate the death of Jesus and his resurrection. Whema e sisu, ke whakamore e tauhanga. Jesus needs to forgive us our sins. Koe mea nei haua sisu, That's why Jesus came. ke whakamoui ai angahara. For the sinners to receive the salvation. Koe mea nei haua sisu, mai whaito, That's why Jesus brought the healings and the medications. ke whaito wagi, hataha o whima o ke whaito. To heal those that they need healings. O maui ngā witu me whaito o moi. And it's really important for you to get healed. O ko mau kuke a fu, If you have pride, whima e whaito o wea moi. you need that. Ka kuke whie eki, whima e whaito o wea ke huhu kako. If you are full of pride, you need that power to check it. Papa tēri ngā kuke ke whana o lere, Well, probably if your ears is not listening carefully, whima ui ke whana. we need to hear. Koe tēri ngā kou kovi ka awe ke toki tā koe tau siu ki ai. He ka kini rawa ia whaito e tēri ngā kou ke te hongo whanamo ke whorofora ai o tua. You know, the people who deaf, or probably the biggest problem is their heart. Even though if you take those people to the doctor is hard to do his job for them. O pau ke tau tala o fua ki e whorofora ai na mare maano They ni. will not listen or do or obey the word of the Holy Spirit. Whima uia ke whaito. You know, we need that. Do something about it. Whakawa motoa na se resi i he sihova, You know, in the book of Genesis, kua ngā noa, na whorofora ai o tua ke ni tangata. God was spoken to the people through Noah. Amena hoko ke kakai. What happened to the people in that time? Me kai te nau whanongo ki here o e o tua. They didn't hear the word of God. Nā nau ofa he kakano mo hori kovi. They loved the lust of the flesh and also pride of life. Ka whawhita na he tangata ko noa. But thank God there was a man named Noah Na mea ngā ua ki he o tua ke mangana. that God uses him to preach A sihova ki he kakai. to the people. Peko whinagawa e o tua ke whamau i lau maari e kakai. And you know that's the will of God, to save the people. O whaki mai o tua hano alo ko sisu. He gave his only son. Mea ta tau pe, na whai e kau e kakai ki he alo oi o tua. You know exactly the same thing that the people did to Jesus in his time. O whie mau ea ke tau aha. You know, we need to open our eyes. Lotu mo leo. We need to pray and also to watch out. Ke oua na tau hoko koe kakai. Koe makatu ki a anga he sia siu sisu. So that we are not becoming a stumbling people in the church. Ke o te tau hoko koe kakai o fui fui la maari
he sia no sisu. So that we are not a people who destroy the ministry of God. Kaya ke mau ke tau hoko ko kakai tamate la mali he fale o We're tua. not becoming, a people who destroy the people in the house of God. Na hawa sisu ke whakamoi la mali o kakai katoa. Jesus came to save every single person. Hoka ke tau pe kafe me tata mo vai. He was spit and the blood that came in water from him. Ko tata ako ya. Katawa niya fi kaimi o au ke ngataang al maman. That blood is still shed from him, is still shed today. O le malanga ia whakama ako i noto motua. And it is possible to clean you up. Pe sila ia ki koe la mali e mao ni oni. Seal you up with the Holy Spirit. Te tō mo ni sisu. Jesus has risen truly. Fe mau ia ke toi tō mo ni sisu he tau mo ui. We need to make sure that Jesus is already resurrected from your heart. Tokola he kakai ia alanga. Tau e le fia. Yeah, there's so many people, they already preach. Mau e mawhai. Several years they've had the authority. Nau kau he timi humo e whakawhetai. They have been partaking in the worship team. O wika ia whakamore more ia o nau roto. But there's no forgiveness in their hearts. Koe lahi le koe whakamore more. Koe lahi e ai ofa. But the more we forgive, is the more we receive love. Koe wika ia le hawa sisu. Ke whakamore more e jauka. But that's one of the main reasons Jesus came to forgive you. Ko koa ulaki o pehe mai. Ka te mau mau e mahi. Well, the first part is you will receive the power. Amen. Amen. Koe palo mesi ai toi taku. And this is a promise of Toi tua sisu o ha takai ho o se aha whano pe hako mai ke ngau ngai ulaki. He appears in several occasions, and now that we talk about in the first book of Acts. Ko toi tuku mo ia sisu esias. And he's truly resurrected. O kune whakaha e karaisi e le kaua konga ke maunga o holive. And he manifested all his disciples in the Mount Olives. Koe teu ia ki nau tonu, ke nau mamata, ke e lea uhake. So it's like a preparation for them so they can see when he ascended. Pe ne whekau, And then he commanded. ke nau nofo amanaki I Jerusalema. Ke huai hifo o laumari e maonori. And then go to Jerusalem and wait, and then they will receive the Holy Spirit. O le whakaino ia, o ka hiri ai aho, sipe, te nau hoko ai, koe kau whakamooni kia te ia. And after a few days, then they will receive it and they will become witnesses. O hangai koe vesi malanga ia hako ni, o kutau e meri kia I e whami. Koe tala ofain, koe mea ofain, ke kakai o kutui, ke heiki ko sisu kalaisi. And again, the theme of my message, that we need to receive the power of the Holy Spirit. Na koe maalohi koe iau tau fie mahu e tau tolu kau lotu. And that power of the Holy Spirit, we need that church to receive. Hau he ilo ngai kau lotu koe, o snow power. You can easily tell the people who doesn't have power. He tala mai ke tala he fua ai kakai o koe ai e lau mani maho ni. We can obviously tell that straight away from the fruit that perishes out from their O life. koe kai koe mei o whai ngata. Tau toko roi a pito, te lamai ke tau ilo ki nau tolu I honau ngai fua. And it's not hard. It's very easy to tell from the fruit. E ke hele I api ke mari. E ke hele I siasi ke kakai. Sometimes the words that they use at home is different from the words that they use among the people. E ke hele I he ngau anga. It's different the words that they use at the workplace. Koe maalohi koe ni, ka tau pei e wheitung kotoa pei. Pe usio maha taha pei kai, o ka tau pei e wheitung kotoa pei. Koe ka kai o pasia ka siawa, pe afe me he kovi. But this power, it reflects everywhere you go, the life, the power, and also they can tell that you are feeling the Holy Spirit. Pe kau sio mata tau kawai he ahoni.
But we can truly see that nowadays. Tō ai ka kai na honga siasi, na hope mo na upoko whakaata mai, ko lau ia ko pawa ia, ko mālohi ia, te nau mawai pureanga o tua. You know, some people, they come into church and they receive the power. O lau pēna tau ko mālohi ko ia, te nau mawai pureanga o tua, kai kai. But you know, you can be filled with that spirit, but you won't enter the kingdom of God. Tō ai ka kai na pēna worship team, te rea veo ki pureanga o tua, ko good work, he kai ki ame haka haia ko good work ki pureanga o tua. Well, some people thinking wrong. Once you become part of the worship team, you will enter the kingdom of heaven. Mālohi ko ni, kamata ia me ngau i te i lau gai ko se nesi whae tōru, ko kamata ia e anga hala. But you know this power that the Holy Spirit started from the Garden of Eden. Me ka pusi ai ki tua, ai raki mātua. Where they rebuked from the first couple. Tamai e se ole wāngo furu me se hongo furu, o ki kai hau e kai haa, ka ke kai haas, pia ke tamate, pia ke whakaauha. You know, John 10:10 it says the devil is not coming to steal, kill, and destroy. The devil is come to kill, steal, and destroy. Kai peke to eloi, amen sias. He tola he ka ulotu ia, matamata lele ia tua toa, vale e ulu ke whakafo o whakako loto ia. It's no power of the Holy Spirit. You know, so it's very, very good, you know, for your outer appearance to be look nice. But more importantly, your heart to be filled with the Spirit. Firma mālohi e whame. You need that power, church. Kai ke firma e o tua ia, e whakangari. Kai ke firma e o tua ia, e whaiwa. E ti he pare o tu, sisu. E ti he pauri, setan. You know, some people, they say, Lord, but you know, their lifestyle is different from the things comes out from their mouth. So God doesn't like the people who pretend. Ko mālohi ko ia, o kai whinangalo kia e ki ia. But you know, that kind of stuff, Jesus doesn't like it. Tōla ia pino sia singa ia hoko ni tau sio kia. Ku hao ben mafukakai lotu pe. Fukakai mawhai, kakai o poto whakaata mai. Nau hao ben a tolu me mea whakari e ria, ke whai he poto tapu. You know, some people, they come, other churches, you know, they come to preach and they come to do the service for God, but the wicked lifestyle they have is still in them. Tōla e tau mai e mawhai, tau mai pe tau whanau, nofo pe he pauri, whakalusai, tau mai ke mai ke whare o toa, ke mea rawak, I praise and worship, ko kapu ia ke rau maari maunu. But you know, we'd like to encourage you, church. You know, we have the authority, we have, you know, that power to speak life to our kids. Not us, you know, coming to church and let go our kids to do whatever they want to do, because the devil, like what he said, he come to kill, steal, and to destroy them. Pero tau sio mata tau tau rai he ahon, ho tau tau We tangata. see that nowadays, and you know, that how the devil is trying to destroy our children. Kamata pe fe valelo ia me tamai mo fae. Kamata pe fe valelo ia, lau ilo pena tole tamai ai moni i api. Raho pena tole ia tamai. Ko e ki i ka. Fe mau ki tau ahi ke lau e tau tapu. Ai ke fe mau e ki tau tau whakangari ngari. Mai whanau whakangari ngari lotu. Ko mara ia ki tau whanau. So, you know, fathers and mothers, speak life and speak directly. Speak straight to your children. Don't let them, you know, ruined by the devil. As you know, when you come to church, bring them to church as well. Pero tokolah yang pergi jangan dari tokolah kau fai kawi awon. No whakakui tapo mata tahi la ko ni fale o tuaga ka whakakui pe ko na pe na sipi ko ala pito. Family, saya ke toko wasti ya stisu e toko wahi. Pero mi ke po mai me ako tapu ya si hova. You know, sometimes church we are very reluctant to speak truth. And you know, sometimes we're trying to please the people rather than pleasing God. But what he's trying to encourage us is better to pleasing God than pleasing others.
Tau whi mai power. We need power. O pau koe power ngata beia e tua whare koe whi mau ke ngata e tua whare. Koe power koe ni whi mau e ki whare o tua I api e ngawe ana whi tū ko tope. Everywhere we need the power of the Holy Spirit. You know, we need that power, church, to apply in church, apply outside, anywhere you go, apply that power. Amen. Konga noa pe mai e resi. O ka hoko mai e lau mari e maonioni kia tiki moto. See, the second part of my message, when the Holy Spirit come upon you, O whi mau ia ke mo ui fo'o. you need to have a new life. Koe papai so lau mari e maonioni. Ko mau koe e lau mari e maonioni. Pau ko koe ke pole pole he kape kape. Tapawa ko na kiliniu. And let me say it again. I think I said it not right. You don't need to renew. When you feel in the Holy Spirit will renew you. Amen. Amen. Pagtawa amen ika I family. You don't need to try and make and renew yourself. Let the Holy Spirit renew you. Amen. Pag ko te moi motua o te mutu komi. Fie mau ia ke tuku e mutu komi. To know your own being or your own self, you know, it's bad mouthing. But once you fill in the Holy Spirit, you will become a new mouth. Amen. Amen, Jesus. Nego ka ke hoia moholoto. Ka fie mau i ke tau malangai e pau a koe fie mau i tau tapo. The power of the Holy Spirit. I'm sorry to say, unfortunately, but we need to realigning our life with the Holy Spirit. Pag amen ikai. Ko me ko tau tupu o ko wai atu ko me ko au sia ia. You know, but what I'm sharing, young people, I have been experienced that. Pag ko koe ke sai na kalapu fie mau ke bye bye. Tolai ka lotu ia praise and worship ia he siasi alu ke na kapu hallelujah Jesus. Fie mau ke tama hallelujah fare o tua. See, that's why I love Pentecostal, because you know, they come, they don't let cupping people here. All people here are holy, holy. Ko me o ma winga ke tau mau e pakapito ke tau tau ke lau mari e maori o nei. We need to be filled in the Holy He Spirit. ko pala na whakawhai tui he kai sawa vai e he tamata. But you know your individual problem, you can't solve it by Ko yourself. pala na ko e whai mari kai sawa vai he tamata. Problem living in marriage, you can't solve it by you. Ake ko tau whanau me tau tupu ko na pala mai kai sawa vai he tamata. We told our kids no one can solve the problem. We need the power. You need the power. Fie mau e iwi me malo he lau mari e maori o The nei. power of the Holy Spirit we need to receive. Ke ne toko ni ki tau tau e whanau I whao. Help us and encouraging us so that we can be born again. Ko malo I ko ia ko lau mari e maori o ni. Ke ngau e tau tau hange hafi ko e api. And to know that power, we need that to work in our hearts, and it's a fire. Mea kou tau ilo ko ia kahala. Whaamu ai iki. Ke tu. Do you know when you know something wrong, please stop. Toko lai apite whakauhinga he aho ni. Ko e kere si bego mo ui ai. Ko e o wha bego mo ui ai. Pea si apa toki alu e prouri. Fiu whakasiwa tu whee kere si koi. You know, some people, they make use of that excuse, you know, that it's only by the praise of God, we live based on His love. But you know, at night time, when it's getting dark, it's different. We need the power. We need the power. O whi ma uli tau mai marohi. Amen. Ko lau ni maoni ko marohi ia. O whi ma uia ke tau raki ma. Pa ke toki hau o kau he malanga. Pa ke kau he tini homo whawhita. You know, we need to have the power. Before you come to do any service for God, we need to receive that power. Pe ko whawhita. Ko rea mo oni e lea ko wau sia ia. And I thank God I'm speaking from my experience. E koe, ma koe papai so lau maria ma o ni. Ko mo au whanau whao ia te tau tau. Once we receive that Holy Spirit, it's a renewing life.
Ua Korinto wa ni ma be stafi. 2 Corinthians 5:17. Ko whanau fo o ia. That's a born again. Ko ngā ue whahelau mani mano ni I tangata. That's the outcome of the work of the Holy Spirit in anybody's life. Ko hane te tau mahua I baptizo lau mani mano ni. And how can we be baptized in the Holy Spirit? O kuloke ngā ue vai wawe stol fitu mo tau wang. Pei ene whanongo eni nai mumuhu o nau loto pena nau pehe kia pita. Mo toi e kau apostolo a kau tangata mo I ka inga ko hame te mau whai. Tamai me stol walu pe to pehe pita kia tina tau. Whakatamau! See, when the people heard this, they were cut to the heart and they said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent. And that's the first thing that God needs from us. E kai te ke hau koe, kai whakatau mā, wa inga holo he whare o tua. We can't come to God without repenting. Koe whakatau mā, ko pau ke ape ke lau mani mā, koe ngāwe whae lau mani mā o noni. Ko ne hanga o whakalawea I holo tō, wa loki ka koe te ke whakatau mā. You know, the work of the Holy Spirit is convincing us so that we can surrender and repent from our sins. Well, this is what Peter told them. The first thing you need to do is to repent. And make a U-turn from your sin and live for Christ. Secondly, you need to be baptized. And that's why we believe in baptizing in water. So we can bury the old Adam, but the second Adam, which is Jesus, resurrected from your life. Then you shall receive the gift of the Holy Spirit. And it's really important for us to be filled in the Holy Spirit. The third part, then you will become witnesses in Jerusalem. And in Judea and also the rest of the world. You know, church, is really important to be baptized in the Holy Spirit. There you go. Then you will know that you will become a witness. You know, some people use money to become the witness. Some people use wisdom, people who have a lot of knowledge. But the people who baptize and fill in the Holy Spirit will become the true witness. And it starts from Jerusalem, which is your home. Our Jerusalem today is home. So it needs to become a true witness. Please don't come as a different person. Come as so sometimes we pretend come to church, but it's a different person at home. What we need to be a true witness of Christ. Jesus need to become a true witness for Christ. Jesus is the first. But you know, nowadays people put the
a lot of things become first in their life, and then Jesus became third and fourth. But it's really important for us to be filled in the Holy Spirit. Jesus has risen from the dead and he's at the right hand of the Father. And then once you fill in the Holy Spirit, then he will help you out. As you know that he's a comforter, and then he will help you in whatever situation you're at. Even Paul read it in his epistle to Corinthians, for the people to know that they are the temple of God. And the Holy Spirit come and dwell upon you. And if anyone destroy that temple, God will destroy that person. And you know that you and me are the temple, and that temple must be treated as a holy place. I like to continue on from the point that the pastor was talking about, the Garden of Eden. About the Mofatonga in Merconi. O Kongala he pito glavi ke fa fekau. O ku unu mai taimi mo konga pa ke te unuia. Hange ko me fa glavi ke to kola. O ta mo uina tol he kuonga pe mo taimi mo moko e ofa ya tangata. Wena me yo ma inga nge ka ki na tol. Na hanga tol fa mo mu ai ga me a he mo ui. He me a mo ma inga taha. Ko fola te vai vai me ai. O fa te fito ia he fa ka kau ko nisias. Nei ho taumua penai mo tau faunga. O si tala pe tau pe he whakarea is the state of origin. Ka whaasio koni kohe akapulu o wai e whetaurake ongo state. Pe ka ongo state la lahia na fofo kamata he niko New South Wales pe mo Queensland. Na whaatau mau pe he tau kotoa. Ka ongo state. Ke ilo koe mo au na ngahi o tua na e state of origin na whakua ki tau. Ka kuke makehe koe hatoi mea he moui koe ni. Te ke lau he toa se le si pahe uruaki, pa koe pahe koe hono wa, o kai e whakaukau koni. Ka te uhanga whakasoki si e tau toka ngake ki mea konisias. Whanongo mai, ka pauku ke hau, whakataho no toke rea to e ki kia koe. Pana ha mea na ke whaumane whaingataa kia koe, ke waha mea o whakakaukau, pe naha parapare mai api, o ki henga si homa ke whawhetauraki kia koe. Whanongo ke lau e whawhora, ke ki historia koni. Ke ilo tau tauri tonga, Nei e tau tupu au mai, e tau ngahi tamai, mo e tau ngahi whangakui. Nei tau asas tu pauraki panaho no hingoa. Tau koe asas tu pauraki ke ikunai. Tari e asas tu pauraki e lotu. Nei o tua ia kakai tonga. Ka waiki o tua ai ko whaam ke tatake tau toka agi ai. Whilawe mo ki o toga nei. O pehe hanga peke wilau ke historia ko niko whanau bab he talanoa. Hau me hingoa ko tau wha ahau tupo uruaki. Pehe kono hingoa, he ko hingoa ia ai o tua ko tau wha. Pau nau hanga ai koe, wha hingoa ake fuanga na ui ko tau wha tahe. Panau pehe koe api ko ahau, feitu ia mahalo koe api na puke lahi ai kita masi ne KCI. Pea ane ke feitu ko ia, pea whaka mo ui pea ririwa no hingoa na ia ko tau wha, ko inga koe ngaue ai o tua me whai ki ai, ko ahau koe apia na whai ai koe, hono whenga i te mo ui me he mawhakasino na i ai. Whanonga mai e siasi, kai te ai hamahaki whakasino ia he mea koe ni, e whakaua wai me whakatatau ki he tauwha, he ko tau pehe, koe o tua ia ngahi o tua. Te ke lawa i he mesi koe ni, i he teke
Think about this. Koe tau I kaka kai tonga hono o tua nai molumau. Koe ne tau nau tau hi na iai te mono whahinga mama hiki. Na nau apasia ki he o tua nau tau hi. Sige e whakakaukau koni. A watu koe ai ki toma si ipe a li liu kono hingoa mo ui he mea nane whai. Nau tau hi pe ai o whananga koe tala noa koe tala ai nau hanga koe. Sige he liliu anga koe oi hau. Na e hake me koe lo tu ka whainga ai tu ike ne whakamoni. Ame siana koko pita mi. Talange he o bea e lotu ia tange pita mi kai. O bea e lotu ia ne tui ki ai. Pe ari pe talange he tahe tama. Tuka ngea tau whatahe ke ne whakamoni koe. Koha no tuai. O haware nau tolu he nau whaikawa ku kakakaka atu a pita mi ia. Kamata ke ngā ue a eikiki he loto e tui koe ni. Sio ki he. Koe anga e whaunga. Koe anga e ai tau mua pe mo tuku au mai koe tari koe e tonga ai rotu kau tau whawhetai keiki o kutoi make heange taimi tau lau e tau tolu e whora se nesi vahe koe ia hono ua ki vahe hono ua ngahi koe o tua e tangata na e whaitu na e ave ki ai ko whewake tataki e ku lahi o kuta ai ki konga heini ko whi lave ki ai kako sisi e tau taimi nei kai te ngohi o tua ia koe mo au te pengaia ili mo atamaka te ave ka whetu. Hame ne ave ki he ke ngoe i teni. Nea hona uhinga. Sia te whakakau e ni sias. Ave he o tua koe a ili mo atamaka o rau o whekumi. Wai ngai whakauhinga ke peheko i teni koe palataisi. Ko i teni asi whametalaka whetu o tilai fia. Pe whetu o e pleasure. Ka toa ngai mea ka niu whelate pe mo fia. Ka wai e liwe to ke tā me pehe. Koe ngoe i te ni. Au nasi hene whakarea. Koe wheitu ia na iai e presence of God. Ke ilo no ngai meta ko ta whaunga e pe te penga ki whekongare koni. Ko ta tala ia. Ka ina Pentecosti. Na ngahi kohe o tua, pe nane hanga ame koe, ke wheitu, o kune whemau, ke whetauraki mo koe ai. He tani ke whetauraki mo o tua, ka pauli. Io nei ngai mea keke, e whenga e mama o tua ke uro tuai. A hanga e o tua ngahi a ini mo atama ame ke wheitu, ui ko i teni. Whamatala he toke tāga ni o pehe, ko i teni, ko wheitu, it's a presence of God. Sika urawe ke ki konga koe ni whekawaki, the presence of God. The presence of God, o wai tau mua, te o kuiai ai life iai. Whawhetai keiki. Ke ilo te ke awi mamere ku whaunga ke whanonga. Hange pe koe wha, ora pito ai kaureka o whetauraki moia he ngawe anga. Na rotu I tonga, na hapne tolu ke he ni ia, na tae tokanga pa nau si au hia. Kau te sio ke whanonga he rea kani o hau me he tokolahi, ai whahinga mau kei. Kuke pe ai moui ke heiki. Ka mai si ke fatonga e to wa ka mata ke more na o si ho vai. Fai no fua bit hono tawa. Ka ke sio ki he. Pe tai bi ku ke no fua he presence of God o ki ai e life. Ka fe tai ke. Na lave ai fai fe kau e ne ki konga he ne rea fe lave I pe mo ngoe o inteni. Ka fe tu ia na ia e lama ri o tua. Lave ai fai fe kau o ki ai e afi, o ki ai e marohi. Ka toa ngai mea pani. Koe presence of God, there is life and there is power. Whawhetai te eki. Sige hopa te, o wei e ngahi konga te teike te laua te ta whora, ko hinga te tau taimi. Te ke lau he toika au raki whamatala mea hoko. Wahe kono tā nima, wahe me taha nome, wahe on tā whitu. Taimi koina e whekawa he otua, pe kone tala koe kia te vita. Te vita, o kuiai e whaunga, mo tutu uni, mo rao ke mui ki ai. Whawhetai keiki. Ka paurewa ke mui ke ngai mea koni, he kai ngā aue ia pe moa. A latu ausa ki he buhe whakawa ave, mai fusari o te whawhaofa hiri ki ai. You can't do anything away me he mea uhanga he otua. Pe te pehe. Koe whau koe he otua hake koni whau ka ini moa tama. Na hei e menua. Whawhetai keiki. Pe te pehe, koe o tua he's the manufacturer. Koe mea lere koe na mo hau ai.
Na e manufacturer na ni ngahi pe Toyota, pe Ford, pe Honda, pe Mitsubishi. Ka koe mea lere koe ia, e ke whaama e kuia i lock pukai, wai manual ai. Koe manual koe ia me talatu, koe mea lere koe ia o putu pensini pe putu tisol. Tā mai hoku ki whereni, ngahi mahina o mahiri atu. Ki kata ki koe ni o kumate ku mea lere atu. Ko tāi tari makaurere atu. Lera tau ia, koe mea lere ia o putu tisol uto ia pensini ki ai. Ne tawa mai he manufacturer. Koe mea lere koe ni, you need diesel. Pe ka pote ke hau, o koe mo halolo, o utu ke ho diesel, roke te pe. Oh, tau hanga uia whawhe paki e lawa e manufacturer. Mai toa whahina mai o utu aki ke tau rere tau tolu ia. Then tell me how long te ke tari te ke au te whetu ke au ki ai. Ke iro koe ngau ki koe koe he eiki, place koe i ngoe i tene. Presence of God. Ke ilo ka ke ka mama o me presence of God. O ku lahi au bito haona whainga taa. Kamata ke more me te koe na una wa sihowa. Kamata ke talanoa ta i kuna. Kamata ke rea. Ke ilo na ku vahe mea koe ni. Koe rea karistiane o ku kehia me rea mamani. Whawhetai ke eiki. Kai ke mahina ia ki mamani a rea koe kakai unau he eiki. He te upehato ka koe, whawhetai ke eiki. Te tāri mai ho kaungafuna. Amen. Tua fia ne kulululu aku ke ka inga ia me ngai siaske. Whawhetai ke eiki, I whai whekau, Te ki mahina ki ai, ke ilo he vani, o kai warea wha Pentecost ia. Ko rea whaka he vani whawhetai ke eiki. I he vani, ko amen me mo whawhetai ke eiki. Ko hallelujah me mo praise the Lord. Ko koe whainga unau mai. Whaataa mai o ngahi whereni unau. Ko kaka ke roturo, me mai ti whawhetai ke eiki ko tare to amen. I'm proud to call me an amen. O koe me ia utau proud ki ai. Proud te whahinga unau tare ni ti ia. Proud te whahinga unau hoi hoi fua. Proud te whahinga unau mawe na sirini lahi. But I'm telling you, whatatau me lawa whorofora, you need to be proud that we are having the presence. Te ino o maria eki, oku whainga ta aia te peke te hame ia koe ni pe ulanga whaiwhekau. It's only to be filled by those that they open their hearts. Ke ino tata tolo whakaamaha tolo tō he lai mea lahi maugani. Ke alo eva ka ki whewhine whakaamaha tolo loto e pasitua ki whewhine ia, ka ke kai e goho whoi tō. Oku rai whainga rua whakaama, talatu ei. Oku e ki ri mai ho toroni manoa te mamaa te tahake ni ke taha ai. Toi pe hea ke hoa, ei, whanuku mai koe ni e mau i ta tahake mo tau afe. Pe awe mo tu ai ko ia mo paanga ka ke si ta utu ko ta kai holo ko te ino nofo fe. Whanau mai hene. Tai me kona e awe o tua ko ia ai o matua. Tuku he ngoa I teni. Pene talani. I have a manual. Yes. You need to follow my instruction. Ka ke ino instruction ko ia ko mama be ko whakau ke tap ke moala ki ai. Kai ngā hau me te volo ia te koe. Sire fiere rei. Ki kanta mea re o ua mona. Nei mea ia. E ngā ue mai te rako na koe pride of life. Koe lahi koe ai tautai to kanga ki he presence of God mo ene menu olo. He ko si hanga me he manufacturer. Whakakau me moni koe ni. O si koe pahe honua ki te ke lau ia. O si hanga o tua whakanau. Manipuna ki he ata. Au me whangaita ki he tahi. Pea alwe me whakaponu manu, pea oskapa ne ngahi koe pea moa. Ma kehe tu pe taua ia. Pea nā ne tuku koe, he whei tuku. Siki he whakaukau koe ni. Ke ilo ka pate ke hanga a toa, ai whakakau koe. Koe whakakau koe, he kai ke whuoroa ia he, whakawha ni asi atu koe. E awe ka pongi kua mai ia. Koe whakakau, koe ia o ku mo ui, koe whei tuku o mo ui ai, koe sauce, koe kere. Ka pati ka rumaki I ka whainga mo ia tai no pe mate ki I kai. He koe sauce o I ka kotahi. Ke ila manupuna, ka ke ka whakawhepaki e mea ko si hiki he menu olo. Alo kaka he fumalunga, he fu akau malunga taha, mo ha manupuna. Ka ke puna whakataha mo manupuna, e ale manupuna I ka lunga ka ke alo koe ki lama. He koe mea me ngahi koe ki ai. O si hanga e ki o ngahi koe, This is how you live your life.
I need to talk to them. I need to fellowship. Ko lahe ne ko na feohi, ko lahe ne ko na talanoa, ko na maofi ngelia. Ke ilo ko lahe ne ko talanoa mo enki, ko lahe ko unu ke enki, ko to ne ngelia ta mo mui. Talama ta ko ke sa ia he ngake fo ia lotu loi. E ko ya ta ia lotu mo oni he. Ko si suwe mo oni. He ko mama si su ki lotu ke ko moni holotu. E ke ilo te ke moni ka hani te ke fihala ki ka pongi pongi. Te ke hallelujah ka ya hani te ke kape ko ya uku. You need the presence of God. For filling the Holy Spirit, you need the Holy Spirit. E ke ilo ko the presence of God is all about the Holy Spirit. E ke kalanoa ka ni ko tayo mo ke he ko tayo Pentecosti me to fahinga feo ya na lotu. E ko na mari o mooni. Ko na urea o mooni. Ko na toonga o mooni. O ha me te fonki me ia he mowi. E to ke tanga to pe ki tau tol. Ka tu ke mao ke prevail nga we ai la mari. Su ke la mi ka foforo. Omni ko e fa hino omni me no lo ke tau folo. La to fe na tol ke fa fe paki. Te ke fe na ko ke to a source ke me substance ko ya. Te ke mate ko e. O te lama e Paulo ke amo lo pe koe ka ku ke alu mate. Te hama uhinga. Because you don't have Christ in your heart. Ke ilo kone mo ui wesi stala mai e la. Pe te uhima pe ikai. Pe te ta mea. Pe te me o matapa. Whanongo ke lave ta rocky from matala me hakoko. Pahe ta hati mata. Imi kone tae o tua kua usa. Lota mamahia te lita. Pe ha fei ha ke pepo ha whakawa ia. Ke apiko o peti ito mi. Te ke lave he isina ukau. Kaya aku tahu ke sisi lahir, jadi mak saya tahu. Apa kau opet itu ni tegelau, bahaya tahu no, opet itu menu kau hakin kau tahu ya. Tegelau hebat kau tak fidu opet itu menu kau hakin hele omat apa. Ilo opet itu menu, the presence of God is in the house. Kaya kau saya fidu nak tahu ke si hoba opet itu menu, kau nak hendak alu ya the presence. Kalau sias Hamea ko ke fowa i he moigoni. Te talatu ko talamai ke lotu fuoloa. Good, fama lo ke heiki. Talamai ko ke whakawhoofa. Talamai ko ke whaiha whaki lahi wa eiki. Ka if you don't have the Spirit of God, lahi mea ka adoro ni siasi. Whatawangi hanga i kia toko ni a ki tau toro. If anything that you need to take the manual with you. You need to read the manual. O me si hanga whakahino ki tau toro. O kune talatu ka te koe, ai whaitua. Please don't waste your time. Te lau e manual o keke. Ka manual o ke whakahino na whao koe ki te ai. Na whao e motokaya ke lere i uta. Na ai e bakaya ke lere i tahi. He kei te mai ka whuwaka i tahi o lere i uta. He koe te hitia he manual o. Ke ilo koe moau. O koe ai e whaitu tong ke tarere ai. Whawhetai ke eike. Ka pau talamai ke ta au ki tahi, e whema ke ta au ki tahi. Ka whema i he o tua, ke ta nofo mao, whe tu tai ai, nofo mao ai, whawhetai ke eike. Ke ilo ke ta paro pare mai a, lahi o pito ni hoko hea honi. Tau whe paki ko no uhinga. Ko keki ke tokanga, ka talamai, ka mea lere o utu ti solo. Ai o utu ke ti solo te utu ke hamea te. Ke le ka utu ke mea ka mea ne hoko, te ke hapoto, te ke kohu. Mai te ue sia me ka kai te ke. So ka tēmi koku te whawhi paki e koe, ai mea kosi, tu uni, ka Muhammad e ke om ke tau tolu. Heo ko ke paro parema ke tau siasi. E paro parema ke tau ngāwe. Ka koe whakalato lahi e ni siasi. Ka mea hamea ke tau alu mo ia i whatahataha mu tau whai koe. Siasi, tokanga lahi. Ki he mea tokanga mai o tuate. Whatawanga ke hange e ki o tau piki. Ki mua ke pasi e, ai whainga mai. And if you know you haven't received Jesus into your heart as your personal Savior, ko whakaatata mua koe. Kai te ai aure ke te loloa, pau waha o loto, pau ko tangata loto lahi koe. Ke loto lahi whai koe. Ke loto lahi e whai rerei, o kata mua koe. Ka ani ho loto mai. Ko oi o ngata pea, kau whaiwhekau ko niu kai tuhundau ngata. Ka kutua ke to, o ku unu mai taimi, na ku toki lau he. Sai foi ki foi gripe taho haki. Viri he
he kautaha mai le fitu ki lolo whanua. Pena hanga o hifo e fo I mai ka ena whanonga koe tangi mo mamahi, koe kakai. I don't know, ka koe ana koe discoveries. Wawe whoki e ki ia. Eke te hatai mele nau, ka kupau kuke whie maki te kare siso. I invite you, come here. When ka whai whika una whange loto maa. Ia hata haku, hiwa mai ka hiwa. Ata amua koe ni. Come and give your heart to Christ. Yes. Don't give it to church. Don't give it to anybody. Ka kuke loto lai. I whakapau I whange whanere ba. You need Jesus into your heart. Come, let's sing a song. I invite you, come to us. Hallelujah.
hiki ake honima. Whawhita hiki. Hallelujah. Hono hoko. I motogo ni motu I moani. Hallelujah. Yata yata motor kwame foto tolo luwa ka wetiki. Yake hiki ake honima. Whawhita hiki. Hallelujah. Ke daulotu. Toma masi. Bang whawhita. Koe o tua koe ke awhioki ai me ahano koko. Mau tālolo ki he rea ai whorofora aho awhio. Ki awhioki ai ho mau loto he whiawh koene. Mo tu unga o e mau whie mau o mau hawai e hoa koene ki he loto lotonga o e awhio. Eiki I ho tata a o mau hau maalohi ai ki o awhio anai. Ke mau makuai ai alo ofa, te moe whak ofa, e aunga ka te matau, e aho e whie mao. Ko roto o hake eiki, ke nau tō kotoa eiki moana. Hallelujah, ko nau whie mao, ke whakawhok e awhiona, ho nau wā, ke tohonia e awhiona o tō. Ho nau wā he whiafko e ni te moe awhiona. Mo ni lau e whorofora, koe kamata ki matau. Ahoni maulele a pongi mau fihala. Kau mau lotu eiki ki awhiona. Moi mawhai ho laumari e maoni. Eiki ki ke toni ki mautolo e whiafko e. Hallelujah. Whakafoki toni I mautolo. Ke whakafoki ke uluaki ofa e maumoi ia te koe. Whakafoki ke palohi. Pamo ofa mela ki awhiona. Ne kamata ki whawhanoa damara. Koe o mau hapai atu eiki. Ina tolu e whiafko he. Ki ha whahinga ki a kainga eiki he whiawhini. Whie mau e whakato ui ai awhiona. Ki a maha whasina o nau tuu I mama I he ao e awhiona. Eiki moe mau utu I he holo koe. Ai tunamis. Ai exusia. Ai maalohi koe o koe lame ki ai. Ki ana onga di matolo e whiafko e. Ko laumari e pāgani. Ko laumari ko maalohi e whakata ui. Maalohi e whakata o taina. Hallelujah. Moi maalohi ke tāpo kina. Ki matolo e whiafko e. Koe o mau hapai atu. Ki orita o e awhiona. Moi whata ofa ho awhiona. Eiki honga tā mamu. Ka ki ha whie mau ma ke hepe. Eiki. Hanofo mari. Hallelujah. Vāda moe whānau. Whanau ke whorofora I awhiona eiki. Hāte tōna whie mau mo hauaki ho kakai. Ki awhio anga ho ao ofa. Koe ma rotu e hapai e hoa koe. Ai marohi. Tā whangana ta hola mari pāna. Whamo ui a whiona. Ka mau ka whoki me orita mo loto lotonga a whiona. O mui ai e whamo ui. O mui ai whatawa tāina. O mui ai e peteange. O mui ai e whiawhia. Hallelujah. He o mu whanu e whiawhia ho loto loto. E ma whawhitai ai e ki kama koe. Koe ai e ngai whia mau ui he. Maru ho orita he hoa koe ni. Mau hapai koto hake peki ane koe. Ko koe ai whakai. Mau whanu he mea koto mea ai a whiona. I whai tāpui ki nā e mau mahi moku. Iki me mau whamaro ai ki ane koe. Mau whafoki ki ane koe le lei molanga. O e tali lotu koto mea he whiaf koe ni. Whateu ngā te ho whawha. Ja Jesus Christ kom au eiki mo ba whago hui. Amen. Oi tau haka pas ki eiki mo beresina. Oi tina tōku. Hallelujah. Whago mai ki eiki. Amen. Tā poki ni mo hui e whiaf koe. Hallelujah. Who was blessed from the presence of God tonight? Afternoon, brother, wait of the Lord.
Amen. Hallelujah. Faithful also for the rock to level. E hoa ko ni tunga ko ni. Mahupena ai taimi ko ia o osi whanongo ai kakai ki whorofora e otoa. Ki rea no noen e te katoa. Rea e keke sasi o fila purifia. Puke mao mea nā ke mau. He te uhau wale kia te koe. Te ona whaoa e ataha hopare. So e rea koe. Hai taimu sio ia eki. Sio eki ke taimi ko o se whanongo e kakai ki hene whorofora. Tako rea ina eki. Puke mau ai me nā ke mau. Benfe, me whorofora e otoa. He kaunga ia ka te koe, te amoe hak a sisu. Te uhawawe ka te koe, te oa na whaao e hataha hopare. Ko hana wako, toia Isaia, ko rea nei otoa. He kai foki tai fua whorofora. Hallelujah. O whatonga i a tukunga ko ni ki tau whatata. Ko tau tala noa he tau mātuku. Ko tau tala noa he mea tau maa me whorofora ai otua. Ko tau tala noa he maharia skipi. Ko tau tala noa he maharia e piwa. Tō mo i hanga i ki whatonga i whaosu tau mokui i e whiafko i ki. Ko tau mātuku atu, ko mea ko aku mau, ai mea ko kutu, ko mea ko amanake o moia ki hoko mau asisu. Koe ki haa asisu e te koa na tau mau. Koe ki haa asisu ia. Me ko haa whare o tau nofo ai, e ne whao fo whao. Ko hai panga o tau mau. Mea hawa sisu ko mea nā ke mau me wholofora ai te aonga ke te whawedai ke ko konga whao sia ko whaamu mau me. He koe ola ko ia mo tau mua e tau whatataha ke utu, halau maari e ke pure anga o i motu. E me ke tau hake pas. Hallelujah. Amen. To harvest. Hallelujah. Amen. To harvest the spirits into the kingdom of God. That is the purpose of our kingdom, of our combine. No less, no more than it. Is to harvest the spirits into the kingdom of God. Amen. Te lava ia whakahoko, he ola ko ia o i ngāua e whawhola e otua i he tau ngahi mo ui. Ne tāpo ki ia ia malanga mahu inga koe. Hallelujah. Kamata anga, na place he otua e tangatanga i alo torotonga e otua. Whatonga i. E ilo whakaosi, hifo e otua monolo torotonga place ia koe. Wow. Koe tau whaosi. Amen. Tau kamata he, tau whaosi maga tau tau. Tau haka pas ki. Amen. Taini koe te tau tua i he mani, tau mai me sio te kakai kai kaha tempare i ai. Ko whee tempare, tau mai koe tempare ai kakai ai otua. I loro tonga otua. Tau te haka pas ki. Hallelujah. Tō mafi mau whamaharo. Ai kolongo ki tataki mau tōki ai e whiawha. Mau salute ki whorofora mau kwan. Eiki kon mau rotu ia. Ai tau mua whakalangi ai a whiona. Nei kamata me i tēni o whakaosi mai tō mau ngahi roto. Pea moi mau ngahi mokoi.
Eki mau whakata ki he lotonga halapari pākoni. Kene nofo ia ki mautolo. Kai ki ngata pe i he ahoni. Kai whaite he peo kai ngata o au ki mau whoki o nofo whakata ni ki koe hawhiana. Whamaloa te wholofola. Whai tāpu ki nai bēra o tamahi o eki. Nai mana waki eki ai wholofola ai hawhiana. Mautolo ke tāpu ki nai ho mauloto. Mon mau mo i he whiaf koe ni. Tāpu ki nai lota katoa be. Eki a lelei malangangi. Whawhok katoa be. Whateu ngā te awhina. Ia Christ Jesus ko mau eki. Amen. Hallelujah. God bless you. Tāpu ki nai. Iyo, pana tuko o se ki break the tani ma ka whakai na goi mui si ma te mai whakai a lo di wha mo wako si o whake si kau ngā we, amen? Kai o ki whakai kai kai ngana white ta hanima, so mai ko whare te whita koe tahi te koe, whawha koe, ko ia ia hao ho mo taki of, awe kai ho mo tolu wha, awe ka toki ai, koe te whai whotu. Eka ospeta o kai whakai, tau te matate usia koe, mau so mea ka keu te kawaha mea, tu ke tō tāha koe ke te hoko ate mea prokala me tō tupu. Amen? Ke te whakako hoko ate te o mai e mo taki o fu. O mahu o mea kā tō ke tai koe rea ke te whakako. Amen? Koe tō whakai ui o spani te wai. Malo. O ka hawa e kumawe Así que la partida y el